ulfaadhaa galatooma. Shukran yaa korona. Addis Ababa magaalaa keessaa baalagee waan argite karaarra deddeemtu rabbiin karaarraa galchee magaalaan Finfinnee qulqulluudha. Shukran yaa korona. Manni shiishaa qulfiidha cufame. Manni shiishaa warra waa xuuxu addunyaa kana keessatti daataan tokko deemni jiru sila argadhee feesiniif handa barsan ture. Addunyaa kana keessatti namni hashiishii dhuguudhaan dhume ji'a lamman darbe keessa toora nama 153 hashiishii qofittiidhaan waa xuuxuudhaan shukran yaa koronaa jedhe kan manni hashiishii dhaabbate kan manni shiishaa dhaabbate manni farsoo magaalaa Finfinnee keessaa naayit kilabiin gurguddaan halkan rabbii eega yeroo magriibaa namni salaatu kan banamu ganama yeroo nuti subii salaannee kaanu cufama. Magaalaa Finfinnee keessaa shukran yaa koronaa jedhe namichi tarii Finfinnee dhufee argite kanuma addunyaa dubbataa jira ta'ee hin beeku. Finfinnee keessaa manni farshoo takka alhamdulillah lafti galgala keenyaan ceffaraa beet mannoonni dhugaatii shukran yaa koronaa kanaaf jedhe waan biraatiif miti dhukkuba galateeffachuudhaaf miti. Dhukkuba galateeffachuudhaaf miti. Dhukkuba galateeffachuudhaaf osoo hin taane dubbiitu achi nama geessiti daa'iin ijaan waa hubata. Of eeggadhaa jechuu malee waan inni dhufeef kana duruusun wa ibar darsii maalirraa barannaa ibraawu maalirraa argannaa jechuu akkanatti qarawuu akkanatti fahamuu akkanatti hubachuun inshaallah du'aata keenya namoota waan akka siyaasaa nu walii dabarsaa haasawa babbareedduu kana maalirraa baranna inni jedhu kunoo yeroo ammaa kana keessaa guyyaa kaleessaa dheengaddaatii jalqabee azaaniin magaalaa Miilaan magaalaa Xaaliyaanii keessaa azaaniin sagalee islaamaa yar ol fuudhamee akka inni azaanamu godhameera. Faaruun kan rabbiiti shukran yaa korona azaanii nu baasifte. Wanni nuti jennu korona galateeffataan jiru waan isin hojjetteef galateeffanne immoo shukran yaa korona azaaniin ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ነገር አንዱ ኮሮናን ሲያመሰግን አየንና ነው። በአማርኛ በአማርኛ እያላችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ አፍወን በአማርኛ ብዙ ተከታታዮቼ ኦሮምኛን ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ናቸው። ጥቂት አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች ግን ኦሮምኛን ቋንቋን ለማይችሉ ሰዎች ኮሮና በመምጣቷ ዛሬ አንድ ዳዒ አጃይብ የሆነ ንግግር ተናግሮ ለቋል። ያውም ኮሮናን አመስግኗት ይሄው አዲስ አበባን አይቶ የተመለሰ ይመስላል። አዲስ አበባ ሰሞኑን ሌሊት ጭር ብሏል። ባለጌ መንገድ ላይ ተነስቷል። የለም አንድ ነገር ለብሲ መነሞቱማ ለብሰሜ ነምቶኮ አከከራዳሪን ተኝ ነምቶኮ አከከራዳሪቲ ኩሎ ፖሊስ ደሜ ቀባ ሹክራን ያ ኮሮና ገለቶሚ እናመሰግንሻለን ለምን ተብሎ ሲባል ጭፈራ ቤቶች ከአዲስ አበባ ተዘግተዋል። አልহামዱሊላህ ምክንያቱ ደግሞ እኛ አምሩን بالمعروف ወነሃን المنከርን ስለተውን ስለለቀቅን ያንን እየሰራን ስላልሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺን ጥቂት የማትታየዋን ኮሮና አምጥተው አላህ ይኸው ከከተማችን ጽድት አድርገው ከጭፈራ ቤቶች ከሺሻ ቤት ከዚህ የሚጫጫሱ ነገሮች ሁሉ አላህ አጥፍቶት ሰሞኑን ኮሮና አምሩን بالمعروف ወነሃን المنከርን እየሰራች ነው። ጉያ ደንገዳ መጋላ ሚላን ከሰት አዛኒን ተካ ኦልቀበሜ አዛኑን ወሪ ኢጆሌን ኬኛ ወሪ ጣሊያኒ ከሰ ጅርተን ወሪ ከሳው ኢንተር ሚላን ወሪ መጋላ ሚላን ጅርተን ህምቤይተኒ አዛኒን አከኒ መስጂዳ አዳዳራ ቡልቻና ኖ ሰና ኩኖ አዛና ሰላታ ጀድ ጉያ ከሌሳ ፈረንጂ ሜቀሻ ሀዳ ቀበቴ መውቂያ ጀራ ሴንተኒ ኦቶ ሲላ ቀባተኒ መውቂያ ጀራራ አርጉ ደንደሰን ጉያ ከሌሳ ፈረንጂ ሜቀሻ ሀዳ ቀበቴ በር መጋላ ጀርመን ኬሳ ከንተ እምቤኩ ከነደና እርገሜ አዛኒን ኦልቀበሜ ሀሳ አዛነሙ ረቢት ተቦአሙ ሹክራን ከናብጀ ነዋብራቲ ፊሚቲ ዱዓት ዳይቺሱን አሳንሳና ተየተን ጀደ ገለቴፈታን ጅሩሞ ኬሶቲ ማል ዱኩምኒ ዱኩበ በላን በላዳ በላ ወልቲ ፉዳ በላን አደባሴን ፉዱ በላ የሮ ዱፌ ሰማይዳ ቡኤ ወኒ ሰሚዳ ቡኤ አርዲነን ካኩ ዮ አርዲ ገሞ ነመ ከነ ወሊን ፎአቱ አሲቲ በከን ቀቡ አቺቲ በከን ዳቡሞ አሲቲ በከን ቀቡ አቺቲ በከን ቀቡ ከናፍ ሐዋሰ ኬኝ ሶዳ ረቢቲና ኬሱም ሲፍ ኑሬኑቲ ሞ ቢዝኒላሂ ተዓላ ሐዋሰ ኬኝ ኡመተ ኬኝ ሶዳ ረቢቲን إن شاء الله ربي كين يتبوتني ربي كين يتدياني استغفار جنة ربي كين رمضان على ننكاكسين ربي كين رمضان رفاجر كان ربي ننكاكسين اتنها جو
رمضان نقول تقوى في نما الدنيا كان راجل بايقل ما فميجر ربي برت رمضان قويا تقوى في نما ميك كان قويا لما في قل ما فميجر جرا سبحانه وتعالى ربي كينيا استغفاران التديبنو ربي كينيا سودادان التديبنو واحد دونو قديرا جدو كان من نغاتين الراجو فيرا جدو كان بالغي قرار راقل جيرا جدو كان من شيشا قرار راكا سيرا ربي سبحانه وتعالى خيرينو قدير خيرينو قدير كان غلطي فتا إنا لله وإنا إليه راجعون جنمو بلا ربي تمغا ينفتشون نرائي غم ربي تبتشون صدق آدان أمتت برمتشون مساكين كينيا تبرمتشون يرو كان والله biyya keenya biyyattii keenya kana keessa haadha ilmoo afur waraabessan baddaa keessatti mana ijaarrattee ilmoo afur hammattee ijoollee manni sii urataa duwwaadha abbaan irraa duunaan mana urataa kana keessa akkamitti bulta gaan jedha wanni gariin waraabameen dabarfatu miidiyaanis nafaanan jiru yeroon baadiyyaa kana keessa deddeemu waa hedduun argaa oola biyya keenya kana keessa waan akkanaa afaan arge hawaasa keenya keessa baddaa keessatti mana ijaarrattee abbaa mana irraa duunaan ilmoo afur guddifattu kana manni sii kun qaqaawwa duwwaadha maaluma nyaachiftaa jennaan wallaahi wama rabbiin koo naa kenne naa razzaqe nyaachisaa naan jettee jennaan waanan godhu wallaalee rakkina siisaa na callume dheetuma ammuma hin danda'u hirmaadhee biraa deeme hawaasa rakkataa akkanaa keessaa waan dhalanne jennaan immoo bakka itti saddaqannu qabna faranjii bakka itti saddaqattu dhabdee wal fara jettee geessitee galii gooti nuti garuu hawaasa bira kaayyannu qabna hawaasa bira kaayyannee بور ربي برت برا فدانو ربي بليكيسنو قمنا كان ربي تبرمنو جچو سنت دامچو في جزاكم الله خيرا